Sava životno osiguranje posluje od 2008. godine. Poslednjih godina pokazuje snažan rast sa željom da postanu respektabilan igrač na tržištu osiguranja života. Za 10 godina uspešnog rada može se reći da se mnogo toga promenilo na bolje. Kakav je ukupan utisak i rezime poslovne 2018. godine? Veoma smo ponosni na 2018. godinu. Ostvarili smo preko 30% rasta na domaćem tržištu, izbacili inovativne proizvode, stabilizovali društvo i unapredili resurse, pre svega ljudske resurse kompanije. To znači kompanija je u formi da postiže još bolje rezultate. Za 2019. se spremamo, želimo da kapitalizujemo sav rad u prethodnom periodu. Životno osiguranje ima jednu specifičnost. Već sada radite za sledeću godinu. Već sada kako stvari sprovedete danas, to će vam se rezultirati u 2019. godini. Želimo da idemo u dva smera, a to su određena investicijska osiguranja, a to je da ponudimo našim osiguranicima mogućnost ulaganja i na nekim drugim mestima, odnosno u neke druge hartije ili finansijske instrumente nego što su to tradicionalni. I drugi korak je da pružimo još veći nivo asistencija našim osiguranicima. To je da jedna izazov životnog osiguranja je da se retko dešava usluga, tako da kroz asistenciju i dopunsko osiguranja želimo da približimo da ono što čovjek posjeduje kao polisu životnog osiguranja, da je to stvarno i da ima određene benefite i pre konačnog benefita, bilo to doživljenje ili nesrećni slučaj. Nema sumnje da će biti i još inovativnih proizvoda. Ozbiljno razmatramo osiguranje koje je omogućeno zakonom o osiguranju iz 2014. godine, to je unit link osiguranje. Ozbiljno razmatramo da našim osiguranicima ponudimo i takvu vrstu osiguranja. I drugo, kao što sam već rekao, rajderi koji se tiču asistencije za naše osiguranike. U sledećoj godini će nam biti fokus na te dve oblasti razvoja. Unit-link su osiguranja koja omogućavaju osiguranicima da deo svojih sredstava opredele za pokrivanje rizika, za pokrivanje nesrećnog slučaja, a deo svojih sredstava opredele u investicione fondove na preporuku i predlog osiguravajuće kuće kao finansijskog investitora. Unit-link osiguranja su omogućena zakonom iz 2014. godine. Naši osiguranici do sada nisu imali ovakav način ulaganja u investicione fondove. Na dugi rok to pruža još jednu mogućnost osiguranicima za investiranje i za disperziju njihovih investicija. Trenutno razmatramo nekoliko investicionih fondova, bit će u našoj korpi ili lepezi investicionih fondova i na našim stručnjacima i stručnjacima iz grupe da preporuče našim osiguranicima najbolji balans investicionih fondova. Ovo drugo su dopunska osiguranja, gde idemo u dopunsko osiguranje asistencije. To jest da našim osiguranicima damo dodatne usluge poziva, odlaska medicinske sestre ili sličnog načina gde bi osetili njihovu polisu životnog osiguranja.